Жаштарга карыган атанын күндөлүгү. Окусам дейт, таманнайту деген мечтат еттим дегени. Чалдын кыялдануусу. Мен дейт мечтат еттим дейт, 11 классты бүтсөм деп. Кудайыма шүгүр, жаштын Кудай тилегин берет экен. Орто мектепти бүттүм дейт. Анан кыялдандым дейт. Шаарга барып дейт, бир да вуз жогорку окуу жайда окусам деп. Жогорку окуу жайда окудум, бүттүм дейт. Андан кийин кыялдандым дейт. Фигурасы келишкен, мени түшүнгөн бир жарга жетсем, үйлөнсөм деп дейт. Кудайым менин тилегин берип, мени түшүнгөн жакшынакай бир аялга үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин мечтат еттим дейт. Балалы болсом, кызды болсом деп, Аллах бала берди, кыз берди. Мечтат еттим бир батирге жетсем, квартирага деп, квартирага жеттим дейт. Балдар чоңойгон сайын квартирага батпай калдык дейт. Анан мечтат еттим, Кудайым мага бир жакшы там берсе, гаражым болсо, машинам болсо деп, ага да жеттим дейт. Кийин мечтат еттим дейт. Бала үйлөсөм, келин алсам, кыз узатсам, күйөө бала болсом деп. Кудай Таала ага да жеткиз дейт. Кийин мечтат еттим. Бу үмүттү көбөйт экен да. Анан бир күн отуруп алып дейт, Раббым Аллах, Пайгамбар Мухаммад, диним ислам, китебим Куран болгондон кийин şu Kur'an'dan kitap men de jattasam dedim deydi. Ne kılsam? Kur'an okanda öğrensem, Kur'an'dan biraz jattasam dedim dağın, Kur'an'ı koluma alıp A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu hadallahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven okuyumun Murdağda eşitutum yok deydi. Jattay albayım deydi. Tilim gelişmeydi deydi. Til katıp kaptır deydi. Hareket kılan pamit yok deydi. Kur'an'ım bolgon kitapты okuy albayмын deydi. Ana mечтат ettim deydi. Kur'an okuyunga jarabay kalıpпын. Emi mürzöm jarık bolsun. Ahiretim üçün tünde turup tahajjud okuyun dep, tünde niyet kılıp dairat alıp namazga tursam, denemdi buttарым көтөрбөйт deydi. Rükü kıl albayım, belim oruйт deydi, sakarım var, davleniyam var, başkan var deydi. Namazgayam jarabay kalıpпын. Paygambarın sünnötü, düşömü, payşembe, oroza karmasam dep niyet kıldım deydi. Oğuzumdu cevap deydi, oroza karmayın desem, davleniya var deydi, sakar var, başka var, orozaga hem jarabay kaptım deydi. Oşonda deydi, Paygambardın bul hadisi жүрөгүмө kanjar sayılganday sayıldı deydi. İğtanim hamsan qabla hamsin. 5 nerse başına kelbesden murda 5 nerseni bağlay bil. Birincisi, hayataka qabla mautik. Yaşooңду ölüm kelbesden murda bağlay bil. İkincisi, şababaka qabla haramik. Jaştığыңды karıbastan murda bağlay bilgin. Bir gün jana çalıga okşop, sen de beliңden, kolуңdan küçün ketet, pamitin ketet, başkaňa eç nersege jarabay kalasın. Üçüncüsü, faragaka qabla şuglik. Boş wagtyňdy başına tüýüşük kelbesden murda bağlay bil. Jaşoodagy senin eň çoň aborot kıla turgan kapitalyň, senin eň çoň baylygyň al senin wagtyň. Wagtyňa köňül bur. Bugünüň erteň bolat. Erteňiň hiç kaçan bugün bolboýt. Bul maselede hiç bir akıllı meni talaşa albayt. Wagtyň ömür ketip atat. Den soğluğundu oorubastan murda bağlay bilgin. Wa ghinaka qabla faqrik. Kolуңda bugün barby? Erteň muhtaç bolup kambagal bolboston murda bağlay bil kolуңda tıyın tıpırыңды. Hurmatly musulman bir tugan, negizgi masele jaşlyk plus boşluk barabar günöөнүн başlalyşı. Formula esiňerde kalsın neken? Jaşlyk plus boşluk barabar boş bolbogun. Jok degende bar sport menen alek bolgun. Kitep okugun, biröge jardam bergin, ata-eneň menen süýleşgün, bir dag iş kılgın. Anan boş oturup alsaň ne kılasın? Boşluk boldu günöөнүн başlalyşı.